Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Dari memak ko pa hindi ka mapututuloy ko lari Tagalo lari no igi ka jira sediar tuwal sangra ang kanak ko ya lari ki he lari no hey mana kira galo lari Indro mau pergi ya lari na ya no kayaknya sama kawek ko Idi Tante Nartiki Idi Tante Salma Akala rini dati Igi kebdiola latuk kaya deh ada tuan sangra anak pasan siani lagi lari dati lari dati kita kan lari mana kutu na yung pumano ko kutu kalau lolo ini lolo ihe Harus nih pegak bokang gue kalau alas peletu iya deh jangan bahan dulu Seba Maga ko son nama aku isang to pa di yakin na pasal ma jampret ke tuh maculi-culi ka ay pasal mo ya ay panarti aku pasal mau panci bojo ke tuduh Seba kalau macam dia lu kedele upala lorak itu loy lolo ya tapi pacu lu kedele lu mau ngapain maculak ma gitu lo pak ke pedele tapi di lolo itu udah nak kedele dia nih lolo kira kalian kata pacu kok Ciwin play di pasal ma pabini tamto ya peti panarti bojo tuh kerja mo tuh kau kata lari kondeki kapan sih jadi tuh yang penting lolo mo main jadi dan lolo ma tuh kira tamat pak ada jam itu cik kira Oke, makro. Tamak banyak bawang. Pasan som kon jaga di papne diku. Pikir dulu lari ke dia tamak karena kepikir apa di lari ya. Ya, makan iklan. Itu main. Boleh kok. Teki. Udah tamat apa tuh? Sudah banyak tuh. Keka. Itu dan no. Yang kambe selo-selo he. Itu dan apa tuh? Oke. Ini lolo ya. Nah, kita ini udah ya bojomu. Si pasal mantin roy. Panarti. Seba. Tapi usia apa jarimu ke dibawa pak ke usia jarimu deh itu mulai lolo itu. Pak le nama makaliam tahu di tahu ko dari usia jarina. Manang kalau Terboko bang jarinu terboko apa ko he. Oke. Yo. Jam ke Pasal di. sang. Iya pak deni lo tuh lolo bojo ke dari usia jarimu. Ni ko ceran lololan deh tulmak taneng ko menangi. Ya. Pedi sa di pasal sang. Dia pedi jam ke donrono ke tuh di. Ya donrono ke tuh lolo Cina harus aja nih ke tuh. Teki enak. Curi mulai kalau sini kok peletu. Itu dah kerja sama peletu donrono ke tuh pak den tak dia buka kan kok tuh donrono mah aja ke boko. Lomu. Ama. Donrono ke tuh. Maji. Apa sasanya? Mama sedih. Perhar pola semua peletu. Si lomet aja sama pagar-gara ini sekabin aku si beti-beti anu saras. Kalau tenggelam semua picem-picem kena anak bilang ondor aku pak gede betul gama pas aku tuh mati aku tuh tulu bere-bere. Lo kena deh. Denge, ajak tami tadi kampungan tadi. Deh, paling talung pula bang. Magati kili so ajak sombok deh. Iya. Denge. Maka. Dari Makarawa dulu. Terang nak dulu. Ajak tami tadi. Abrak aku dia jam pula lo di jemureng kita ya deh. Pak Maraku ti dia di Merak. Oh iya. Denge. Maka. Ajak dulu kalau laki. Malam laka. Tapi. Ayo. Kalau midani kita mau ini, tapi pasti gitu si badewai. Iya. Lo kenapa ya? Iya deh. Denge, Makasih. iga na sinampak bali seluruh kun niki gaga na. Sembara ji som pamer seluruh. Nangka kun rai. Seni metu amu aga.
Kalau dia agak dalit kalau kata sama. Iya. Daripada nerendah kaki tuh weh. Kau kena dia. Agak tutup kayak deng. Lesong-song. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Kamu danduk kak. Dia permenas tuh. Kasi Sonso madedenganin ratu. Nasali tenganin kasi Salma yang masih jadi nyokmit. Masano ko ditana na bicho itu mula si teri magas ko hama pongan teri. Sonso maden wala Salma ya sedih rasakan Basta made pa menguruk mato. Hei, ku narti deh tuh di sejasi pak na. Masa menguruk pak promoto ku na puda lah jasi pak. Hembe madongo si ne di tu LC dinikmati sesaat bawang kalau pura ni dalu pe mana ni sini ni ro pura kida nanui. Narti, menggelo ke pak mancil si tona supaya dia usare mana yang melakukan na tuh apalagi lakai ku mede dia usar pak taci nak mupele bawa ke mancil siki. Magu pala samseni wala ta kusur LC pangkatumbe sur na LC Narti, dia tuh gadi wajah pak ya dia tuh gado ku kalau malas suruh LC dia tuh gadi wajah. Pak Ilong itu bau cicili. Hembe de ko pamuleng iko tapi manca LC anu samseni pa ma ponco ke muna. Tendangan na tumbian we. Yung pandak ko Pak. manca LC ki luak tu kencang. Yung pandang yang tekak narti, Pak Mitut memponcong apa tapi mesti matutu. Iya malah si pisi mu tapi kung mapagkatu penampilan mo sila ada ko runto sedang kaya mo ponco mo ko na silula mo ka selinguran ha lo ka alay na din nilo. Hei, tadi nelo ku ambak 25.000 tenelo. Magas ko hase ba manganga pa dito hadita din dito ko kutumanga tutu asang kamuka ka pecu manganga tutuman ko hadita. Panarti. Pasang sa boleh kan TV kerja lede. Kau ya matonar na dek songsong. Pak Pur pernah kalau isi besi kontrak dia kalau songsong macam gak lada nguruk lada. Hawi tongir samsa ni mati ki itu ko tongir itu pawe. Hawi tongir seba jamu-jamu ko sonso tu ple. Naga ko koro dia le. Tengah tuh, Pak Angkin itu seba makan dan pabel itu seba, dan sembarang cerita. Tangan di mana arti nasi orang kagur paki kahe. Jadi na punci ko seba. Hei narti, jangan sembarang mau pidangnya naik Pak Nana Iro. Lo kan itu lo pidang Salma. May lo kikibida salma we lu atong tumbe kir-kir na sonso mapak ko tongir ta pa mo na lo ko may. Taja Kak Narti. Taja Kak. Pak nak kasih dia sonsokku. Lo kasih masa padale. Tapi doa nama tujuh mana dale mau kena tu kasih na. Mulu isi pengen aku mai. Sebenarnya nanti aku loka. Pak Mangi dia kak kasih tapi lo dia agai. Ya pernah janji. Di mo tumbe gagap pung-pungan kita sonso pa na mo di sana na bicho na to na tiket to. Iyo, lu atingin tak sonso Narti di. Masa isi basa-basa na tikeng, menengi ko siseng. Pak mo puji to si di tikeng. Di mato gambe ko apong mo der si besti samsa ni pa ya tuturi ta mapong rendah ka ketu mentang-mentang tangil si ka. Hei, kuni tuh Narti. Tiru mbak Salma. Salma. Tiru mbak Salma. Oh, kika pakra ro. Ro yang keteyangi. Tuh kan ro. Atuh. Oi kasih tu. Oi ko samsa ni. Hello kalau tegat tu, gak dicuali. Tek wali ke Salma. Gak mangaso sa dicuali. Digesok sapan lah, digagay. Kasih perlu gosip sih. Hei tanya gosip kenyataannya Pak sonso por sinagata na patama di bangkara iseba. Po na iko narti pada ceng ko kana putih mumude ko puji ki. Hei, iku maka to. Maka to semua lepak iko. Iku manguruk-nguruk ladak meto naka lolo sih. Iko samsan ni kasih ko malah berita. Dongo-dongo pa tu tomatolo kalolo kian anak ede. Tega mo tar pikiranmu iko. Hei ni sonso sedang kasapin na tikeng jadi apa pula ko nana. Nana itu lemah-lemah na tikeng. Dari selada lalu dari jepu bawang. Hei, iku telepon meto ni sonsol lisu. Pak dilapor ko Cina iko di polisi daji sompah. Di jemu to di aji sompai ke terus bajur hana. Weh, puangnya. Sinangi paling sonso mama mari lo mede, lo masa padale ternyata angka purna ka duduk di munda di metoi ko sonso de meto kasih nari gato ban mencadi ruan itu watol kami taruh sonso. Berhasil si Kimbe. Muji ni asar aku kalau aku masalah. Enggak tuh, Be. Ada juga mah bola batu kayak ni.
Udah lo motor tuh he. Ana kon tama ka motor terus. Hajar apa aja kun gande papi ngabaja nak. Iya. Lo kan dolo. Magalo ye versi moja kada pele semang. Isa made tu sediga pungon na luak tu ngerere. Dari matu 5 sebelum milos pitu sebelum kampung pun samaru puji ro. Te guru seba te ko seba he. Pole ka malya ko tai. Te ko seba. Ya sudi de wano tok nana ero. Seba te ko matin rosi ko. Pole ka malya ko tai. Seba. Te ko. Ke Pangji. Dia awal aku seba pole ka di pasai. Sudah telinga kau dole. Dia wer tu ngabawal li. Dia ado iku. Kang Haji. Di play rak dia lo he. Pasam si ani si Bapak Narti. Asal pegak koro. Tadi kak selo kakak koro dia orang ke tu dia. Iya. Bang Haji digaul oleh. Aku semua cerita tu, Narti, Samsani. Pandai tu di teman rata ni kau tu du. Pengamat cerita. Iya, Haji Som sini. Peseni langsung bangun di pidangi. Yo pidani pala iko. Iyo ya apa pidangi. Cerita kan lu Samsani waktu yang sedikit tu lu boleh kali pasai deh. Pang jijan aja ditak kita selesaikan dulu masalah apa. Masalah agak si Samsani. Anak si bampur dikelolo di Sonsong. Te play song. Mede ini lo kan imbe barantau lo kono bawa mo libine Sonsong kursi lo metuana, makna. O Salmai. Te ko Salma. Mam sama sumai Salmai. O bira kalau lo matu pasur kak mai. O bira kalau lo matu dan melo tamai ko tu lal pa pelanggar aku di bolan ku lula. Asu ku mai. No Salma. Masuk teri. Cenya iko di teri awa di teri. Bisa mau masalah apa Pang Haji? Anak aku di kalolo. Lo kan pasti pole. Mai. Ini mo gapung pungmu ikro mai. Apa di batu Pang Haji malot lagi susu. Sas malo ko mulai apa to kompas. O sebete ko seba asu ko mai. Asu ko sebete ko sebalongan. Asu ko. Asik talati ko Pang Haji, tertelulan di bolana. Piko cara de Dewale Salma. Nako Dewale Salma lo ko de sebetulnya si pole adai. Na iko dua kulo amano pa balemu. O sebal ko seba. Hei. Naga ko sonso cerita dolo. Naga ko sonso seba pawin naga ko. Tagalolo ko. Masioka Pak. Nabuka solerakmu. Pakai kau masioka. Jadi dia negeruk-geruk ke sonso. Dia payam leskan platu jenis sioka kerada. Po, lisun Salma. Dia mesti terketulis no. Ayo matu ya dua ini gak kepung luak mana lu sama platu. Ini mah gak pung minggu. Pindah-pindah ke semua platu. Makan gak pindah-pindah semua platu lu pecah-pecah semua platu dua kali sebab tadi jaring nah. Pindah-pindah semua platu lu cocok kasar di web pang. Kok mena? Dia memang ya dia matu lu men rek pengen ke tu luak memang anu muka tu.